Ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Эй, номад Халангая. Барномаи имрӯза хабарҳои Оқи Падарскӣ. Як нуқта гӯям агар шугур аст, бӯи ҷӯи мулёнро яд. Акай Муҳаммад, акай Эсим Шарипов ҳамин коро чӣ дарку? Хабарҳои Оқи Падарскӣ. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Эсим Шарипов бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. шахсоне ки аз ширами рӯ, пигментатсия, веснушка ва доғҳои рӯй азият мекашанд ва якчанд намуд кремҳо истифода бурдагиянд, аммо результат додагӣ нестанд, пас ман ба шумо экспигментҳои оригинали 4%-аи истеҳсоли Турсия ва собуни пӯсти моро ба шумо тавсия медиҳам. ин метавонад ки ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунад. Занг бизанен, бизалай. ва шурӯъ мекунем барномаро бо беҳтарин суханҳои ин бародар. خدا من زن بگیرم خیابین روزا در دارم خیابین اون شدیدات رقصا را خدا چکار کنم؟ лангули бро ака тобуте барои ки рақоса уҷи раҳматӣ шид. Раҳмати як рақосаи мо шид. Танцуй. بزمی جمشیدی ما را باز کن. قدمی قربان لذت خاطری ما و شما عزیزان را شاد Як нуқта гӯям агар шугур аст, бӯи ҷӯи мулёнро яд. Акай Муҳаммад, акай Эсим Шарипов ҳамин коро чӣ дарку? Хабарҳои Оқи Падарскӣ. ва дӯсто бародарое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, як хабара да шумо мехоҳам бирасонам, як тавсияи хеле ҳам хуб. шумо метавонед ки билети донишҷӯӣ оформид кунед. дар вақти ягон тафтиш аз тарафи мақомотҳо метавонед ки зудтар раҳо ёбед. барои чӣ? барои хотире ки шумо донишҷӯед. ва нуқтаи муҳим дар ҳаминҷа оне ҳастад ки чунин ширкатҳо имрӯз бисёр шидагие ки дар байни ино қалобо ҳам ҳастанд ки қалбакӣ мекунанд ин корора. савол дар иҷае ки ин бародарое ки ман тавсия метам чӣ? инҳо магар ягон гӯшу дими зиёдӣ доранд? гап дар оне ҳастад ки тавассути ин бародаро шумо дар аслам донишҷӯ мешин. чӣ гуна донишҷӯ? бале, дар аслам донишҷӯ мешин, фақат ҳамун дарсотон тариқи онлайнӣ мегзарад. асли будани билет донишҷӯи шуморо на танҳо мақомот, балки худи шумо ҳам метавонед тафтиш кунед тавассути QR-код ва ҳамчун литсензияи мактаберо ки шумо дар уҷа донишҷӯен. барои ҳам хотир бепарво бошем, ба рақамҳои болои экран муроҷиат кунед. мега акай бобоҷон дар руд нур намуда. нура чикор бени сума фаҳто. хабарҳои Оқи Падарскӣ. ва хондан бисёр ҷаҳатҳои хубӣ дорад. Фарзанди бад боғи падар меган ку. мисол мегирем, ина бинед бародар хондагие. Мебри агомуда. шинохта ки чӣ? Ҳар рӯз мана мешиносам. ҳар рӯз мешиносам? ҳар хара хуб шинохтан мегиранд. ки мешноса? ҳар хара хуб шинохтан мегиранд. ҳар хара хуг. ҷолиб ки ҳар хара хуг мешноса. Илья тебя злым сделал или не сделал злым? Дикарада чанд буд? 48. Ты сразу инҷоҷо мети каратура? Хай такрор метинам. ҳар рӯз мехонӣ? Дикара як чӣ? 41 охе. 41. осонака. 10 караны. 99. 99. 10 караны 99. баъд 99 чанд меояд? 33. ва ин ки намехонӣ мисли небрат камераи кор мекунӣ. 15. امروز 15 دروناگرو چند سوی کار بکنی باید یکم روزه 50 سون بود، دیم روزه 30 سون بود، سیم روزه 20 سون بود. چی خیلی کاره؟ پایان خمی دسته دار چی روز 20 سون کار بکنی
بعد پگاه چی؟ قرضدار پگاه من ازم قرضدار ها داخل کارک نه کردن نگیرن کردن نه چیکار خودم دارم خبرهای اوکی پدرسکی марҳамат бардора ҷои кор рақамҳояшон дар болои экрани шумо. ин ҷавониҳои подписчикҳои май вақтое ки барномаҳои даҳшатнок ма мекардам. Ку гап занем братчико дар бораи ҳамин видеоҳои даҳшатнок чӣ гуфтани? Метарсен ё ки не? ма аз ин пин наметарсем, қати намидодарам, аз ин пин наметарсем. Молодец. ҳеҷ вақт ягон вақт. Молодец. додар дада. як нуқта гӯям агар шугур аст бӯи ҷӯи мулёнро яд خبرهای اوکی پدرسکی лекин мо шумо медонем ки саво дигар ва ақл дигар астад. сағираи беақл будастанд. ҳастанд одамои басаводи беақл, ҳастанд одамои бесаводи ба ақл. ҳақл чунин калима нест. беақл будастанд. ҳақл, ақл, беақл будастанд. беақл, ақл. беақл будастанд. ва биёен шумо баҳогузорӣ кунед ки ин одам дар кадом гурӯҳ дохил мешавад. بالای دفتر سونی چند سن شو؟ 5 سال دیگه بمون یک بکن پیوا شما. ای خدا بزند بدبخت تو گفتی خدا میگن با پیوا میخری. پیوا ای جاو دور میشه جاو آس میخره گوشتی آس بالولا. پیوا ای جاو تایور شوا؟ جاو آس میخره. جاو آس میخره. گوشتی آس بالولا. بعد پیوا هم حلالا. پیوا حلالا. Логика раби чӣ гуфтеса? Ранги ад Москваи лангули. Илья тебя злым сделал или не сделал злым? گوشتی آس بالولا کو. بو میگه ای انگور تایور میشه. انگور حلالا کو. ویتامین داره. خیلی ویتامین داشته باشه همون پیام نیست. خیلی چی دیگه؟ همین آدم نون میخره نون حلاله ها؟ خبر کی آدم بخور. агар ба фикри ман розӣ бошем ки дар гурӯҳи умни дурако дохил мешава, лайкамон. акай муҳаммад акай сем шарипов ҳамин коро чӣ дар ко خبرهای اوکی پدرسکی бале дар бораи реални муллоҳо, дастони муллоҳо ма ягон чиз зиддият надорам, лекин як бор шумо ҳамеро тамошо кунед. хитон просто хитон хулоса барорем. وای حسین قطل مرغایی می آمد از گنجش یک خدا بزرگتر که انا به چشمم داره اونا رو میبینم. اینها از زیر این بوتا میان بیرون میجنن میان تو خیابان. فارسی فصیح ترین لغت، عربی همینطور. به قدری عربی قشنگ میگفتن به فارسی. یک عده می آمدن اینا دفتک میزدن. وای حسین کشته شد. مرغایی بودن عرض کردن. مگه مرغا میمدن میگفتن وای حسین کشته شد. وای حسین کشته شد. همینطور. وای حسین کشته شد. میرفت. اینا رو همه به چشم خودتون به چشم خودم میرفت. بعد از اینا می آمدن. وای حسین قتل. وای حسین قتل. به فصاحت خیلی قشنگ. خدا شهادت. ма 100% бовар дорам ки баранда аҷаб гуфтестай ку баранда мехе дай дурун ча қабидагие ки на кафая ки ва чунин одамо мутаассифона бардор дар ҳама дино ҳастанд. мисол мегирем христианин одам. Тема брата и сыночек. Что там у тебя? Что происходит? И шайтан напал на меня. шайтон ҳуҷум кард мега. Tuhmat dori barodaри aziz. ва нигоҳ мекунад ки қати ки гап задестай. Шайтан напал? Ты мусульманин? Да, алхамдулилля. Чтобы ругаться. так нигоҳ кунед пирсти мусулмане гуфт ки бале алҳамдулилло. одами омадагӣ буд ки шайтон ҳуҷум кардагиаша. гӯш кунед чӣ мега. Почему? Бог един. Кто на тебя напал? Сам яъне ки агар мо нигоҳ кунем ба версияи хидш, аввал гуфтагӣ буд ки шайтон ҳуҷумш кардагиа ва ҳоло гуфтестай ки хидш да хидш ҳуҷум кард. так маълум мешавад ки шайтон хидш буда. Tuhmat dori barodaри aziz. бародари азиз когда tuhmat меояд дил шкоф мешавад. خبرهای اوکی پدرسکی чӣ хеле ки шумо медонед бародаро, ма нақша дорум хеле муддат дароз шид бояд ки лангулира шавҳар доданша ба навор бигирем. не ки ҳоло ҳам набори ҳофизо рафтаестай. хоб як ҳофизи дига номнавис кардагия хичаб ё гӯш мекунем ки чӣ гуна месароя, оё мешавад дар тӯи лангули ира гирифта ё не. вар як байди туёна бухор туёна ҳамин рақсӣ бошада ай сангалия ай قدامت اینا زنه
سوی دیگر میکنم قبله خود برد و سوی دیگر میکنم. اگر رحمتی همه از آیر زنده میشید که بایی سرود خونی هایت خدا داو شر بخون سوی دیگر میکنم قبله خود برد و سوی دیگر میکنم. یاره پام بخون داو شوخی جرجر نکنم تا بیش جانه که دیوانه بخون با چی بخونم؟ یا تره پام بخون. من در کناری تو بدم تو در کناری من دل دیوانه. ای در توی لنگولی نمیشوه لیکن میشوه که در چونین توی ایره بگیریم. خب تماشا میکنیم. Так, ну что, для того, чтобы снять, ложись, нужно залезть под нее. و اگر اهمیت داشته باشین ناموس تا درباره ناموس گپ میزنن و بسیار میگن کمی آدم وقتی گوشت خوگه که میخوره بیناموس میشه. من اینا در گوشت خوگ نمیبینم چون که بعضی‌ها هستن که ویگیتریان نیست و پیش گوشت نمیخورن. بیناموسی از خاطر از خدا دور بودن میشه. یه بار ببینین لینگو رو ورداشته مردم تماشا داره کامera کرده است قرصک میزنه ای با زنک فخر کرده است در بالشتگی. چگونه تصور کرده میشه همین کارا؟ برادران خودتون یه بار فکر کنید چگونه تو آدم میتونی باشی که همسر تا با چنین حالت در نزد مردم نشون بدی و با نگاه کنید دلش چیکار میکنه. لاتای که پای گرفت دلش ببینین چه خیلی عروسا گل میپرتاین. یا بار ببینین این رسم و رسومی نوای ای چی یا بار ببین با یک کس خپید و یک با ای اومدی رخ پاگه که دین پارتیا در زورد نرسید یه هم جورت فایرود کده همجا هم خبرهای اوکی پدرسکی. ایونی که لینگوی رو در رنز مردم بدم کرد برداشتن و مثل این برادر بگینه لینگوی خیر سواردار. ببین چیکار کرده. برات گپ زدیم وقتی که جنگل در شکار رفتین چی گپ شده بود؟ خب با جنگل هم میدونی کو آخی جنگل دایم آخه автомат من 5 تیر دورا دویده است اخیر صفحه دایم چنیا پیش ماشینه یا تیرم نداشتیش 4 تیر دیگه دایم نمیجاش داد پیش میجا 200 کیلومتر دور سر کردم دویدم رفتم مرده مرده همین دکیت همین دلینگش گیردم سر کیس در باغ داشتم موندم یا مهم خریجیو همین سر کیف در موندم که وای وزنی نبود با از خیلی با تلفن گپ زده بود دوام میته که مقصد او خیر سو قدر کلون وار داشته و چیکار کرده باشه دوامش گپ زد چی خپی ای دکجاش بدم دلینگ شبار داشتی سر کیف کردی دلینگ بار داشتم سر کیف در موندم خیلی بینی عروس چرا میرینی بعد دیگه باشه رحمت داری برادری عزیز. خبرهای اوکی پدرسکی. و این درست نیست که نسبت دخترها مقصد خیلی گپ گفتن نه چخیری گفتن میدیدی عروس چرا فلان بهمدان و نجیب خودت نه برای دخترها یک سخن خوب بگو. من الفبا میخونم در کار شاید نمیخونم اگر ندونم بیرقهایش رو میدرونم چی کو اون تو درباره معلومات هم خوندیسی؟ اون چیش میگم اون اوتاری کامیزم رفتم کاروچی خونه نمون توقعیم اونجا هایتی و همسایه‌اش یا دخترک بچه‌اش برماست عجیب میگه ای دختر نمازی شون شده است در جا میگردی ای دختر معلم دولت تو دیگه رفتی کیای کو یک از دستادیونا دختران مشیدوف کار میتیان چوکاده گفتن ممکن نیست نمیشه ای هویتا ای هویتا کاروچی برنده را تلفن میگیره اون دختری تری نداره میگه های دختر او تنه نه تمیانم دختانه نگو نه سری بزمی جمشیدی ما را باز کن. هدمی قربان این لحظه خاطری ما و شما عزیزان را شاد. خبرهای اوکی پدرسکی.
آخی پدرست چند سومید بنتن آخه خدمم ناشکری کارو بکیه نکنم همین نرخ در توری نمیگیرم میگویم این تنتبه اخیده در دورایی ریکلام مردم بفهمه که تو چند سیم میکنی بینویسن همه دیگه یگون جایی چیزش نیست فرو ایره یک برادر روی کرد که درباره همینو گپ زنیم. برادر رو خیلی نگاه کنین. اینمی آقی پدر بخیر برنامه آقی پدر است که خوزی اگر ما میره میلیون بار بگم که نکن کاریت درست نیست این کاریت خوب نیست فلان بهمدان خیال میکنه که همی گپ همی آدم از راش میبره اینا رد اینترسی نمیگیم نکنی کارات خوب نیست. من اگه همه شما ها نگفتم باشوی راست گفتم لکن تو با نکم ای کلا دخترایم لکن من را خود مخنده میگیره برای چه خاطر برای خاطری که میدانم بفایده ای مثلا در بابا خودم میمونه خانه دخترایم منو میخواد گوش کنه دخترایم این خیلی آدم دار بکش اصلاح نمیشه. نقطه بویا مگر شکور است بوی جوی مولیون رو یادم اکای محمد اکای سنگ شریف کو فهمی کورو چی در کو خبرهای اوکی پدرسکی آخی پدرست بردار فکر اقتایختون در کامنتاری بنویسین. شب ساعتی 12 ما برنامه سیوم که کرده استم برایم خاطر آرامتر صحبت کردگیم. ممکنه که کم استیلی برنامه دیگرگون باشه لیکن هیچ گپ نه. در بالای اکران شما ویدیوهای نوی اخیر و سیلک‌های لازمه برای بلاگر شدن در اینجا. شخص بلاگر شونده میتونه با این کورس شناس شود از 0 تا به درجه پروفسیونالی معلومات هسته. همه در خیر تا ویدیوهای آینده. میگه اکای بابا جان در رود نور نمونده نور اچکا بینی سوما پرتو